Sanibonani bonke balandeli nabathandi bakaDokotela u2+2 isigadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa umakhulumo kwahlula iphoyisa umaxoshwa imfenekwela kube embodla ugogo logobile umqabza nkukhu zinamatshwele Nkosi yami kukuwe ukuthi uthini siyanithanda niphile njalo nibekezele nihlale nazi ukuthi ngekuhlale kunje kuyaphushwa empilweni Sukula namuhla ngelifane nolwakusasa silindele izinto ezintsha usuku nosuku. Kodwa into ebalekile sithi mzimbune indleko siyophusha. Right ke. Khumbula. Ngomhla ka19 sizobe siseLimpopo eDzanini. Elikotso. Sizobe siseLimpopo eDzanini elikotso noma likotso noma ukotso khona lapho sobe sikhona eDzanini sobe sinikeza abantu izinto abayifunayo yobe qala special nje sobe sithi 10,000 esandleni sendoda 10,000 esandleni sendoda uthathe into yamandla uthathe ipower uthathe ukuphila uthathe ukunqoba nabanezitha bafike bo nabangasebenzi beze sibabeka izandla basebenze Limpopo eDzanini elikotso uwo wazi nayi number mina ukutshela inamba nje ithi 060 869 8913 awuniqale ngibize phela nothola ugogo lapho ugogo mafutha nothola ugogo mafutha nithi gogo mafutha othi yebo ithi 060 869 8913 060 869 8913 ngamfonela kuyibhukishele ispace uthola indawo kuyoba ngena nge1000 egethini ngiyakushintshe ngamani ungayi kukuwe take it or leave it size sakithi into ebalekile ukusiphusha impilo sephambili sobe siphethe wona amandla ngempela sithi osomathenda sibanike into zabo bafuna amabhizinisi banike into zabo bafuna ukuqina bafuna ukuphakama phuthuma mhla ka19 2025 nayi lenyanga esiya kuyo uJuly loyo mhla ka19 Limpopo eDzanini elikotso nayi number 060 869 8913 ukuba khona kwakho kuyoba impumelelo empilo yakho asinqobeni Sifuna abantu abafunayo kwabazi ukuthi bafunana empilweni sifuna abantu abaphushayo sifuna abantu abazamayo sifuna abantu abaze bafe bezama ngoba ukuzama kayilethe impumelelo gogo logobile sala sempondo of Mavumani ngisuka la kwaMhlabela ingane ngiyahamba mina ngoba ngiseDzanini ngizobe ngiseDzanini eLimpopo noma eVenda noma kukhona lapho ngiyeza eDzanini ngiyeza kumnyama kubovu kumhlophe siyobe sithi phansi ngenhlupheko phansi siyobe siphethe amabutho Angithi sisebenza ngamabutho nanka amabutho thina sikholele eThixweni sikholele intene ephilayo sikholele emvelweni nazi inyosi ziyajabula buka sabe siphethe eDzanini ngoba kungadlala oyogcatshwa uyophuma ekhala athi ngoba kunzima sobe siphoqa impilo eDzanini elikotso 060 869 8913 woza fonela la ugogo zomthola eDzanini siphakamisa inhlanhla siyanqoba sinika abantu abafuna impumelelo uyasebenza imali uyiboni zokuqala uyibone sifuna abantu abathi qathi nasikaze sisebenze basebenze sifuna abantu ezikaze ngithola ithende simenza thola ithende sifuna ukubonakalisa amandla nepower gogo logobile isigadla lisesenyama hamba kugogo mafutha eDzanini elikotso 060 869 8913 Thakathile ngomthakathi waziwayo umthakathi ovumayo ukuthi ngomthakathi ngiyayiqhenya ngokwenza kwami sazokusiza ngibasizile abaningi okufanele ukwazi konke kunesikhathi sakho nawe ilanga lakho liyeza ngiyasondela ke mina manje awubheke ngiyasondela elithoto awubheke ngiyasondela ngiyapi ngelikotso ngiyasondela uyapi ngiyelitsoko yilikotso okay eDzanini yakhona awubheke ngiyasondela hey asambeni madoda awubheke ngiyasondela sobe siphethe amabutho okuhle nokumhlophe esizweni sakithi abantu abaphile sekhona isigole senyanga sila kwaMhlabela ingana eJozini esigodi seDanshini sebenza ngolesine olesihlanu umgqibelo konze kuyovalwa siyabonga